you were robbing us. We want our money back, because how many times do we keep coming here and we keep on coming here to give you money, and then but I see no process. There's no children. There's no key child. Hai ke a tseba gore motho a nyaka ngwana ke dira 1 2 3 1 2 3 so ba ke ba khale ke ba fa ditharo so aba di shumishi the way ke ra ke ba di shumishi ka go into engasebenzile 1 2 3 yakho yini 1 2 3 yini ungikrayile ke le khale le ke bo file dipha ukuthi makhuluma uzenza irapper la uphila ka wena rob abantu mama motho munu mabona la tshalitale la no ke le bodi o tswela eng jwale ke ditse ba bang bazokubetha. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Ous Irene le motho wa hae ba go Ous Blue salentse re tsamaya ngaka and se ka re tsamaya ngaka salentse re tlo ba le bana se re mo patetse Ous Blue chelete ka fetang 5000 tse re mo fa chelete. So kopa le re thusang fela wa tseba ke kopa re fe chelete ya rona hobane ha ona ntho e tsalang re bile se re qetela re file ka reng motho o ke ngaka ya fake. So guys, ntho tlo yetsang wa tseba keng ke gore ke lata Ous Irene le motho wa ikutlo gantlante bona ba re tshwaretseng ka taba e ya go bona salentse ba fana fela le motho chelete go ga ba thole bana no ba tla thola thuso e mahanyane fela ke a gutla le Ous Irene le motho wa a tlo go jwetsa gantlante go etsahalang ka story sa ngaka. Yes baby. Hi guys, I am back again. Ous Irene le motho wa a butile kae? Hayi siyaphila sis. Nami ngiyaphila mengisacela nje tshela ama viewers ukuthi igama lakho bani? Igama lami uZolani wakwaHlongwane. Oh uZolani. Yeah. Okay. So bhuti omdala why today nibhalele iJosie Bioscope wena nomuntu wakho? Okay, uthi manje wena sisi sibe nenkinga nonkosikazi lana. Asikwazi ukuthi siyenze ingcoso yabo. Uthi manje ke kukhona umunye ugobela sathi kuyombheka lapha ngoba sifuna usizo ukuthi sikwazi ukuthi sithole ingcoso. Manje lo gobela ke sibhadala imali manje u2 years. Akukho nje okwenzakalayo. A lot of money. Akukho nje okwenzakalayo. Siphindele lapho kuyugobela asinikeze futhi okunye kodwa lutho nje sisi ngoba so 2 years manje. And le mali simbhadala 7000 ayikho nje into eyenzakalayo. Lokho nje asinayo ingcose. Okay. So how are you my sis? I'm fine. I'm also doing okay. Will you please tell our viewers why you hold to us? And yes, yeah. It's because that's other sangoma that we went to see to help me to conceive a child, you see. Yes. But when I found out that Sangoma is a scam, she's been scamming us. So we want our money back. So nothing happened since you guys lesa khona uthola bana, but still she keeps on helping you, but hona next she keeps on giving me stuff to drink, but nothing is happening. So manje lokugobela nje selokhu sibhadala imali manje 2 years yonke sinikeze imithi nje sibuyele kuye futhi asinikeze omunye nje hayi kodwa lutho sisi sikwazi ukuthi sithole ingane. So kwenzakala lutho sisi ingakho nje sibhalele la eJosie Bioscope ukuthi sithole usizo ke ngalenyanga le ngoba ngathi iqola lo muntu ayisebenzi nje izinto zakhe nje. The more she's giving us, the more she wants money, the more she wants us to pay. We've been paying 7,000 rand. So my sis, I want you to introduce yourself for the viewing tsa rona tsa Josie Bioscope. I want you to tell them your name and whatsoever it's halang now as we speak. Yeah, my name is Irene. I am his girlfriend. We've been writing to Josie Bioscope because we've been paying 7,000 rand for 2 years. Then we can't take it anymore. I feel like she's been scamming us. So what do you want us to do as a show today? We want our money. We want you to help us get our money back. Nawe bhuti wami ufuna ukuthi senzeni nje today? Hayi besicela nje ukuthi ngamani ngasiza nje sikwazi ukuthi sithole imali yethu ngoba yonke le mali asikwazanga ukuthi siyithole ingane kodwa sibhadalile yonke le mali sisi. Ayakunankinga ke bhuti wami. 7,000 wonke nje. Ayikho nje into ayenzayo lo mama. Ayakunankinga ke re tla thusa ne re tlo thusa re lo mbotso gantlantle bothata keng. So guys no ga tsamaya re lo bona gobela e saleng e thusa bo abuti team kopa re tsamaeng re lo bona gobela o re gantlantle go etsahalang bothata keng. So lona my brothers ka gobela a le thusa dile la tsaya bona disetse le motsibile ka mang gobela. Hayi uthi manje lo gobela nami nje ngikhona umfowethu ongikhombe yena ukuthi hayi ngakwazi ukuthi asisize kulento kodwa nje anayo benganayo isho ngiyaphonga ukuthi sifike nje lapho singathola usizo kodwa hayi lutho nje 2 years wonke sisi. So my sis wena we don't want the certificate maybe from nothing because my boyfriend came and he recommended it to me. Yeah. He came. Ukubuza nje guys eskids
Why are you sure ukuthi umama is not the one that can give birth? Unomntana wena mhlawumbe ngaphandle. Okay. Dilale bana ka mona. Hayi ngakho thina nje asinayisho ukuthi problem ikuphi lana kodwa sihambile nje kuyo isangoma ngithi bayahlola labantu. Yeah, kusho ukuthi usihlolelile nje wase siyasitshela ukuthi kufuneka nje imithi eso. Gogo. Go. Oh, thank you. Gogo. Yo. Le kae? Ho etsahalang? Motho moholo ne re kopa fela o bua le wena ke se re ka kgona o bua le wena ka montlo re ka kena re buo bane wa bona ke a kopa motho moholo ka hlompho le boikokobetso taba re itletseng e bima too much. Oh, re ka dula okay. Ha ona bothata. My brother ke kopa o tlele ka mo or my sister please. Mama, kopa le nkenyeng mahareng. Le kae mami le kae? Re bona le kae? Ke teng motho moholo. Hantlentle mona ke tlile le ho Irene ke le motho wa hae. So yana ke a tseba go ba tseba ke o ba tseba jwa. Ke ba tseba ba tsamaya mo go nna ba re ba batla go ba le ngwana so ke ba thushe ka ditaba ko wena. So ke tlo ba fa sebaka motho moholo go bona ba ipuelle gore why ba le mona. My sis Irene, will you please tell omang o kokma? Ke nna gogo Temusho. Oh, Temusho. Yeah. Temusho motho moholo. Yeah. Okay, my sis, will you please tell Gogo Temusho why you vote to us today? It's because that we found out that you were robbing us. We want our money back because how many times do we keep coming here and we keep on coming here to give you money and then but I see no process. There's no children. There's no key child. You don't see any progress. Nothing. And we want our money. Abuti. Yo gogo sila phela mele ukusho ukuthi wena kahle. Yeah, kudala sibhadala imali la lokho athi sizothola ingcozo kodwa hayi lutho sisi. Nina anitholi bantwana? Nothing. So motho moholo wena since o ntse o thusa couple ba litjene ba tjo ho ning tse batla ba o fa fela tšhelete mara ha ona progress ha ona next. Ho etswa ke ntwe jwa. Ha yo tshora banwe medication o ka ga botse. Ba no tia ba no bya kontlong abanwe. Medication. Uyenza yonke njengoba nje usitshela ukuthi siyenze kanjani uyenza ngendlela ayikho nje into ayiphatha. Motho moholo ha o tloa ba fa ditlhare o tloa gore ba etse eng? Yeah, ke ba fela gore ba no 3 days. Ba ska etsa next nje. Ba no robala nje. Ke ba fa ditlhare tsa o fika ba o fela ditlhare gore ba kgone o nwa Musali. We want our money. Awu ni ditlhare tsa ka nna o le ku fileng ka lona. Kanjani ukuthi akayenzi ngendlela osho ngayo ngoba lento masifika endlini uyenza ngendlela wena othi sifike siyenze ngakhona. Ore ba dire yang ha ba fa. Ke re ma o a ino 3 days so asa tlhaka eng si tloga se bitswa eng setlhare se. Ke ba fa mbiza uthi ba no 3 days. Le mama mbiza imali la. Sibhadala imali ukuthi usenzele lezi zinto. So kwisikhathi singakanani nihamba umama nibona ukuthi lento le ayinincedi nga next. Selina kwekaka. Manje 2 years manje. Akukho nje lutho. 2 years. 2 years. Motho moholo. Hayi bana le maka. Now ke botse something because you saying that they lying ane ona le di certificates ka ngaka ba na ha o le ngaka tshwantse be le certificate se bontshang wa tseba keng tshwe we graduated. Ska that's why no ke tlile ke batla tseba wena hantla tona le certificate ina sa ba gogo a qualified by bita whatsoever wena. Awa ke na certificate. So o ba fa jwang ditlhare mama wena o sa graduate ba ntshwantse di bone le mo courting ya lona bo gogo o wena o tseba ka ka ngolo graduate ska bo gogo ba bang di ngaka tse di. Hai ke a tseba gore motho a nyaka ngwana ke dira 1 2 3 so ba ke ba khale ke ba fa dithare so aba di shumishi the way ke ra ba di shumishi ka go into engasebenzi ile 1 2 3 yakho yini 1 2 3 yini na lelo gama lembiza yini mbiza so ke ba fa mbiza gore banwe mbiza mbiza o etsa dumelang ke mang abuti ke mang le kae siyaphila kunjani mama ke teng motho moholo my brother so wena o mang mina ngubaba wala ekhaya ntate mo khitlile ka baka la kokote musho ke di clients tsa haetso ba bona ba le babedi ba re ba salentse ba fa mosadi wa hao tšhelete ntse go batla thola ngwana ba thusa ba fa mbisa bana le 2 years mara ona next ona progress ha ona next jale ba ipotsa go bothata keng We want our money. ngicela ukujumpa la uloku jumpa sikhuluma nendoda yakho yini inkinga yakho a tseba selo ka bongaka jwa ka monna o ke nna ngaka ka montlong let him talk bua motho mo ngimtshela lo mfazi ukuthi abiyekele lobugebengu abantu kudala befika la befuna imali yabo Ikola lo sisi sifuna imali yethu la. We want our money. akayanga kuyothwasa lobugebengu akayanga ukuyothwasa ha aya alothwasa o thoring ska ile kokote moshwa skis ke le bitsa gong bona koko di fatsa o di ding o di tinne ka bana ba lothwasa o dinke kae
le dimbiza tso ba fang le rutilwe ke mang di batho ba fa dimbiza ba sina thole bana ke re rutile o tloga ko hae kwa o nkraile ke le gale le ke bo file ukuthi makhuluma uzenza irapper la uphila ka wena uropa abantu haya ke rope batho monna o kena a jang chelete ya ka o that's why no And you use our money, we want our money. a gona chelete le tlo hwetsa ayo gona 7,000. muntu omdala uyabona ukuthi walemalisa ka taba tsa bukelelo chelete o etsalang ka yona ayo gona ke tla ba patela chelete ya bona ke tla ba fa chelete ya bona ka di half half gona When? Because we want it now. motho munu mabona chelete le nna no ke le boditse o tsola eng jwale ke bitse ba bang bazokubetha ungaka esatsibing ditlhaga ba thwasa ene batho ba ba kwatile magazine ka ba fa chelete ya bona ke ba tla ba transfer chelete ya bona guys let's go my sis bye bye motho munu bye 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 le mama lo kantin ha tsibi ditlhage magazine